La fiesta del agua se nos está yendo de las manos. ¿Crees que está bien así o no podríamos tomar alguna medida para encarrilarla y volver un poco a...? Yo creo que la opinión general de villarcianos es que la fiesta del agua se nos está yendo de las manos, y yo opino igual, pero de las manos de todos. Es difícil encarrilarla, de las manos de ¿no? todos, ¿eh? O sea, la fiesta del agua fueron muchas manos las que la impulsaron, manos de todos los villarcianos, de las que echaban el agua, las que la pedían, las que aplaudían, o sea, fueron muchas manos las que participaron en la fiesta del agua, ¿no? Y todas esas manos, muchas que ahora no participan ya. Y todas esas manos son las que tenemos que controlarla, ¿no? Entonces todo el sector, toda la ciudadanía tiene que saber cómo poder controlar y cómo poder dirigir eso, ¿no? Es difícil, efectivamente, queremos tener una tranquilidad en las calles cuando estamos provocando la fiesta hasta última hora, no puedes, una cosa que tengamos 50 o 40.000 personas y ahí le pongas todas las necesidades y toda la logística que necesitan para disfrutar esas 40.000 personas un tiempo, y otra cosa es que ya al final queden 40 por ahí deambulando y que van a tener todavía arcilla pendiente de esas 40 personas. Yo creo que ya no, o sea, después hay que limpiar mucho, que hay muchas actividades a los 10 minutos, a las 2 horas, y tenemos que intentar compatibilizarlas, pero creo que entre todos seremos capaces de reconducir una cosa que, por suerte, cada vez viene más gente, pero Villarcía es muy pequeñita. Esa zona húmeda cada vez estamos extendiéndola más, pero creo que sí, que está un pouco desde o punto de vista descontrolada, pero que, bueno, yo creo que hai muchas manos para poder hacerlo, ¿no? E a festa da auga se nos foi un pouco das mans, hai que reconducila, está ben como está, imposible reconducir? Chegado a festa da auga entendemos que habería que darlle unha volta no sentido de que, claro, chegado a afluencia que está tendo agora, si igual había que reorientar a oferta que tes para esa noite, sobre todo, non? Que é mellor o que agora mesmo está así máis difícil de controlar, pero sería un tema que habería que estudar e mirar a nivel de dispositivos de seguridade, non? De dotación, de control, igual ata reubicando, recolocando pois os diferentes postos que están para orientar hacia unha zona a festa, e tamén o mellor reorientala no tema de que ofertas ofreces para eses días, non? De tentar o mellor darlle outro tipo de enfoque. Que non se converta nun macro botellón, por exemplo, na praia ou... Exacto, ou macro botellón ou outro tipo de actividades, concertos ou... Non digo que últimamente estaba convertendo casi nun macro botellón, ¿no? Que a mellor había que reconducilo, rematando un pouco ese bloque digamos, de turismo. A festa da auga se nos está indo das mans, tendes previsto algunha medida de control? Está incontrolable ou pensades que está ben? Non, a ver, a festa de San Roque, a festa da auga, creemos que hai que sentarse e darlle unha volta, sí, hai que sentarse e darlle unha volta. É certo que é unha festa que atrae moita xente, que é moi coñecida, pero tamén temos que pensar un pouco o tipo de turismo, o tipo de xente que temos que traer. É necesario dinamizalo mellor de outra maneira. Falaba outro día cos persoas que se encargan de un pouco da organización, tamén de axudando o Día de San Roque. Falábame que é curioso que en Vilagarcía ese día non se faga ningún tipo de evento cultural, unha exposición de cal foi a evolución de San Roque, ese tipo de cosas que non se están aproveitando. Non podemos ser un día solamente dun botellón, hai que darlle unha volta. A festa da auga foixenos un pouco das mans, habería que tomar algunha medida para reconducila ou está ben como está, ou é irreconducible? Hai xa moita tradición canto a festa da auga, non? Hai que saber explicar de onde sale a festa da auga e por qué, porque moitas veces ven sen máis a Vilagarcía porque é momento de desfase de todos xuntos e máis, bueno, o desfase está moi ben, todo ten que ter o seu límite e demais nese sentido, pero hai que explicar por que en Vilagarcía na festa da auga que pasou aquel ano que se estaba vivindo, non? Para terminar un pouco con lo que es cultura, aunque nos mezclamos aí, la fiesta del agua, ¿crees que se nos está yendo un poco de las manos? ¿Habría que tomar alguna medida para reconducirla o te parece que está bien como está? Un poco había que reconducirla, digamos, regularla un poco, porque le pasa igual que en cualquier evento, en cualquier ciudad, como los Sanfermines, se les escapan de las manos y hay que regularlo. O sea, es bueno para todos los comerciantes, pero también muchas veces también se ocasionan destrozos y había que también eso controlar un poquitín, dando las soluciones. Para rematar un pouco con este bloque cultural festivo, a festa da auga está ben como está, se nos está indo un pouco das mans, tomaría algunha medida para reconducila? A festa da auga é moita xente a que trae Vilagarcía. A festa da auga o que ten que haber é un maior control das horas previas á festa da auga.
porque... A noite anterior. A noite anterior, a Festa da Auga non é o que era. A Festa da Auga naceu nos anos, non sei se 70, 80, porque era o 16 de agosto, había calor, e o buca mirou para un balcón e dixo, bótanos un caldeiro. Naceu así. Esa festa está estupenda e está bastante regulada. A noite anterior, eu entendo que os dispositivos de seguridade son limitados, pero penso que se debían tomar algunhas medidas de precaución. Se poden tomar medidas, ou está descontrolado pola capacidade? Eu penso que no Parque da Compostela, pois o mellor o que hai que mirar que é o que se vai pasando para dentro. O mellor pois hai que dicir, vale, entras con bolsas e con botellas, etc. Vale, os colectores de lixo están aí. O que non pode ser é que ao día seguinte, con todo o traballo que fai o servizo de limpeza, que é moito e desde primeira hora, non sei, pero están desbordados. Eso, a mellor o que hai que evitalo, máis que solucionalo despois, non? E a Fundación de Deportes está ben como está? Manteríala? A Fundación de Deportes eu creo que estaba moito mellor antes do que está agora. A Fundación existe por actividade, porque había persoas moi válidas aí. Agora hai persoas moi válidas, pero recordo unha época na que eu colaboraba con algún evento deportivo no que vías persoal da Fundación de Deportes que era a primeira persoa en estar ali a hora que fixese falta e traballando como o que máis. Eso perdeuse un pouquiño.